Бәріне сәлем, привет всем. Ребята, иногда в жизни бывают ситуации, когда вам приходится объясняться, что вы не можете донести свои мысли на казахском. В таких ситуациях вы можете использовать эти фразы и предложения. Мен қазақша сөйлей алмаймын. Я не умею говорить по-казахски. Мен қазақша сөйлей алмаймын. Мен қазақша сөйлей алмаймын. Айтқаныңызды түсінбедім. Не понял, что вы сказали. Айтқаныңызды түсінбедім. Айтқаныңызды түсінбедім. Сіз орысша сөйлейсіз бе? Вы говорите по-русски? Сіз орысша сөйлейсіз бе? Сіз орысша сөйлейсіз бе? Мұнда біреу орысша сөйлей ме? Кто-нибудь здесь говорит по-русски? Мұнда біреу орысша сөйлей ме? Мұнда біреу орысша сөйлей ме? Қазақша по-казахски. Орысша по-русски. Ағылшынша по-английски. Қайталап жіберіңізші. Повторите, пожалуйста. Қайталап жіберіңізші. Повторите, пожалуйста. Қайталап жіберіңізші. Өз ойымды толық жеткізе алмаймын. Не могу донести свою мысль. Өз ойымды толық жеткізе алмаймын. Өз ойымды толық жеткізе алмаймын. Назарларыңызға рахмет. Спасибо за внимание. Удачи в изучении казахского языка.